Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Umuvandimwe arabaza kuri hadithi ya Aisha radhiyallahu anha aho intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallama yamubwiye iti hambura ibituta by'umusatsi wawe hanyuma wiyuhagire. Atese iyo hadithi irebana nuri mu mihango nuvuye mu mihango. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Iyi hadithi ni hadithi sahih kuva ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama igaragara mu gitabo cya Ibn Majah n'ibindi bitandukanye, n'abamenyi bemeza ko hadithi ari sahih nta kibazo ifite, kuko ifite n'ibindi bice muri Bukhari na Muslim kuva ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ariko iyi hadithi ntago irebana n'umuntu uvuye mu mihango ugiye kwiyuhagira, ntago irebana n'isuku y'umudamu yisukura igihe avuye mu mihango, kubera ko iyi hadithi hadithi yabwiwe Aisha radhiyallahu anha ubwo binjiraga Makka, ubwo bajyaga muri Hijja, hanyuma bagiye gufata umugambi wo kwinjira muri Hijja. Aisha radhiyallahu anha yari mu mihango, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallama iramubwira iti hambura ibituta by'umusatsi wawe wiyuhagire, hanyuma usokoze, nurangiza ufata umugambi winjire muri Hijja cyangwa se utangire ibikorwa by'umutambagiro n'urugendo rw'umutambagiro. Bityo iyi hadithi nta sano na rimwe ifitanye n'ibigendanye no kwiyuhagira mu mihango, kubera ko Aisha radhiyallahu anha aha nta nubwo yari yasabwe kwiyuhagira nyuma yo kuva mu mihango, kuko yiyuhagiye akiri mu mihango. Naho umudamu uvuye mu mihango ntago asabwa guhambura ibituta bye kugira ngo yiyuhagire isuku yo kuva mu mihango cyangwa se yo kubona n'umugabo n'izindi suku zitandukanye, ahubwo abahagijwe no kumena amazi mu mutwe, nkuko bigaragara muri hadithi nyinshi kuva ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama. No muri zo harimo na hadithi ya Aisha radhiyallahu anha akosora Abdullah ibn Umar, aho Abdullah ibn Umar yajyaga asaba bamwe mu badamu ko bafungura ibituta kugira ngo boge ijanaba. Intumwa y'Imana Muhammad Aisha radhiyallahu anha aratangara cyane, aravuga ati ashobora no kuzabasaba no kogosha imisatsi. Arangije aravuga ati najyaga nogana n'intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallama twogera mu gikoresho kimwe cyangwa se mwibase imwe, hanyuma nkahazwa no kumena amazi mu mutwe inshuro 3 harimo kandi n'ibituta. Bityo uvuye mu mihango ntagasabwa gusukura ibituta bye, ahubwo akaraba nabyo birimo. Wallahu ta'ala a'lam.